Runmawi TV clear to te chibaivek ule vanal chuangi kania CHANCHINTHAR ilongai thlang u ama sa in chanchin langsar zwalte INRIINI Khan Sector 23 Headquarters Assam Rifles te KHAWPUI LAILI changa ZOKHAWSANGA CHHUAHNA official function chu man ania hehun hi Union Minister AMIT CHHAN HMANPUI TUKIN ZING dar ni BAWR Khan AIZAWL Treasury Bazar Assembly House bula KANGMEI CHUAKIN he KANGMEI CHHUAK AVANG HIAN Assembly Session nei turpo TLAI ani IMC Mayor LALRINENGA SAILO CHUAN Treasury Kang chu Bazar tana siam chatle tum ani tolo thu asoye tuna chanchin kim changsokin INRIINI Khan Sector 23 Headquarters Assam Rifles te KHAWPUI LAILI changa ZOKHAWSANGA CHHUAHNA official function chu manani a hehun hi Union Minister AMIT CHHAN HMANPUI Union Minister AMIT CHHAN kumsom thum panga velzet mizomi pui te du ai sam lo ni to chin AIZAWL ko KHAWPUI LAILI changa ZOKHAWSANGA Assam Rifles son chwa chu kan lo ti hlotling don ta a he malak na hi Assam Rifles camp sonna ani satlia lova AIZAWL du omzo ka om theina na malak na ani ti soin Mizoram mi puite alom pui thule changkai taka man ani theina du sakna ahlan bok he malak na hi kumsang khazariat somko a AIZAWL sipai anom tir achanga voin inkara AIZAWL mason na tura thutluk na chinchia thlak ber atlingin ka ringa he hian Prime Minister Punarendra Modi kai shwai sarkarin Mizomi puite du na angai poimo ziale intana a inhonzia atilangani ataka hlotlin theina na theitop chwa mala tu Chief Minister Pulal du omale Lieutenant General Vikas Lakhera DGAR te chunga kalom hle ani atibok pu Amit Shah hian sarkar lai puin Mizoram mason tura ma alak na langsar tak vai reng te chu AIZAWL kongpui 4 lane siam mek thute Mizoram chu tuipang double lane sial mek ani thute sai ranga rail station bus sai mek ani dan tele Mizorama sarkar lai pui malak na dangte atar langa India marcha khwa pa Prime Minister Punarendra Modi kai shwai sarkar malak na tepo atar langbok Chief Minister Pulal du omapo in thu soin Assam Rifles son chwa ani theina na ma alak na te awangin pu Amit Shah chunga lom thu asoya athil ti chu Mizomi puite thinlunga chamreng to tur malak na ro pui ani ati in potlang taka in biak na neya engkima ador pui chin awangin Lieutenant General Vikas Lakhera Director General of Assam Rifles chunga te Union Home Minister Union Home Secretary Pugovin Mohan le Putapandeka Director IB te chunga lom thu asoibok Chief Minister Chuan Mizoram chu tlangram ania kan KHAWPUI AIZAWL hi achang chakin mipui kan pung chaksia vantlang mun in dailo na te infrastructure lam in dailo na te anasa hlemaya chuwang chuan KHAWPUI LAILI taka om Assam Rifles te hi mundanga swan mai ni se ti hi mipui te thinlunga hunrei tak alo om to ani Assam Rifle te ngai theilo na emo du lo na wanga he ngai to na hi lo ani lova mason zel tura kan mamu na wanga lo zo kani KHAWPUI LAILI achanga anin son awang hian Assam Rifles te hi kan thla thlam ngai don lova chataka thokhova achula pianga ramtana thopui turin kanin pe reng don ani ati Lieutenant General Vikas Lakhera AVSM Director General of Assam Rifles po into asoya puvanlal dinafanai Commissioner GAD Mizoram nen map inhlan ton na anebok puvanlal dinafanai hian ZOKHAWSANG Assam Rifles omna muntur thar map ahlana Lieutenant General Vikas Lakhera hian an omna mun Mizoram sarkar ne na anhlan tur map ahlan ve thung ani AR son chona program hi pu Amit Shah an bati chi ina chana Pukhili Ramina Chief Secretary Chuan kalkhom telom na thu soin Assam Rifles le Mizoram sarkar inrem na tlangpui atar langa Most Reverend Rotluanga AIZAWL Diocese Chuan hunser mangin Piram din liani Secretary to the Government of Mizoram in lom thu soin inkom akharani TUKIN ZING dar ni BAWR Khan AIZAWL Treasury Bazar Assembly House bula KANGMEI CHHUAKIN he KANGMEI CHHUAK awang hian Assembly Session nei turpo chan hun son TLAI ani Thudandanin KANGMEI CHHUAK chan hun hi shiat chian ni lo ma se
tukin ZING dar ni BAWR vel khan akang chan nia shat ania akan chandik tak hi shat alanilo a chevela omte soidanin Treasury Bazar chung vela hian ruihlo ngai te an riak thin nia soin helaya riak thin te hian zan lama mei an chem thin ti an soya heng an mei chema changa KANGMEI hi chuak ta nia an rin thu an soi sajorna changa KANGMEI hi in chan nia shat ania Treasury chume zorna lama kangkai zelin helai muna inzwar chinte bungrwa at chena sa hle sasana chungzona pamra office Assam type chu bungrwa engma chu manlawin akang ralvek nia shat ani he KANGMEI chuak hi tukin ZING dar sarili achan vevela chelni in thu kan dong bok hemi chungchanga pulalrin oma Treasury Square Bazar Association Secretary thu soi ilongai thlaang kamhing chu silalrin oma ania tichuan voina ila Treasury Bazar kanga hian ne association kan ding ve a chuta secretary chukani tichuan kan bazar kan chan tak hi kan hrechiang bik lova zanrei lam ani a ZING dar ni vel BAWR nge ni kan chiang lova amaro chu darli le mi sompali sompanga vela phone call kan tonga tichuan kan tlan chawa ta chuan fire department ho an lo cheviau to a lo la thel zo chuang lowa lo kang cheviau to a tichuan kan han thlen china po ti thei awanga kan thlir ve deuh tok ani ber maya he bazara hian chung koja somni vel BAWR zet in ei kan zong meka har sa ve tak tak te hei kan in tun na ve tak tak te ni hloma apoi kan tia KANGMEI chu achan tak hi kan shebik lova amaro chu kan bazara hian zanrei ti te heng rui hlongai kan tiang chi hi an riak tama nu ma chop tak tak te poi min nut sia sak na sa tin meilo hal luai te klasika po tin ni puilai po ni tho i chuat vela le kha khong sa sa na le khong vel lo lak khoma lo hal le lut hian chinga ZING Bazar dar nga daru vela han thu turina chu mai theilowam an mei hal na nu ma han then fai te poi kan nga mai chung chu a thleng fo thina chung wang te chu ni ngem kan sebik lowa achan takiro chu tun trum KANGMEI chu a hen achan han soi fak tur chu kan sebik lo he KANGMEI chuak awang hian Mizoram Assembly Session nei turpo darkar chan vea son tlai ni in hemi chungchanga hian Assembly Speaker pulalbiak zama chuan KANGMEI chuak awang hian electric line le cable akang chede uvek ti soin PNE le PWD lam ho tu ten thei top an chuak ngal thu soin he KANGMEI chuak awang hian session po darkar chan vea achan hun son tlai ania zona le chana hun ero darkar khat chung man tho tur ni in chundar som pani thleng po se ani thung nia thudon ani bok IMC Mayor Pulalrin Enga SAILO chuan Treasury kang chu bazar atana siam thatle tum ani to lo thu asoi tukin ZING Treasury KANGMEI chuak chu IMC Mayor Pulalrin Enga ba ka Deputy Mayor Puar Thanglu rale bial to IMC Councillor Pudavid zo mangaya te baga Corporator engemo zatin amuna antloa he huna hian pulalrin enga chuan thuthar thedar tu te zona changin Treasury Bazar mai baga dandova kongsira inzorna te ti top ani tur thu asoi Mayor chuan Treasury Bazar chu tiamchin omlova khari ani tur thu asoya Treasury Bazara chute tan hian IMC complex tuikol sauta antan mun awm thu soin tuikol south huam chung kongsira INRIINI inzwar chinte po inzor phalsak ani to don lo thu soin kongsira inzor shimshim chu dan khap ani thu asoibok thudon danin venglui area lama hian dor somnga le pathum omin heng zinga somthum le panga kang chezinga atela tuikol south lama hian dor somni le pakwa akang chebok ni in thudon ani Mizoram Sarkar chuan achum som pakhatna atan open marketing borrowing OMB mangin sum an pukle don tun chuma Mizoram Sarkar rina OMB manga sum apukle tur hi cheng vaibel cheza somni ni in tun thla march ni som panga hian ti fel man be se ni in tun chuma Mizoram Sarkar rina vaibel cheza somni apukle tunen hian kumin sarkar kumchungin Mizoram Sarkar hian cheng vaibel sang khat za somrukle pakwa apuk na turani sarkar kumchunga Mizoram Sarkar rina sum apuk to dan te chu
Mei thla khan vaibel chezahni ni in June thla vaibel chesom sarile pakhat July thla vaibel chesom kwa August thla khan vaibel chesom kwa September thla khan vaibel chesom kwa October thla khan vaibel chesom nga ni in November thla khan vaibel chesom riat pukin kumin January thla khan vaibel cheza som pakwa apuka February thla khan vaibel cheza som pakwa puk le in tun thla hian vaibel cheza som ni apuk le donani tun chumbak hi OMB manga poisa puk ani to lo chuan sarkar kum kalme ka OMB manga poisa puk tura ro man chu cheng vaibel chekhatin apuk ling don lo ni in kan thulak na chuan asoi bok Mizo Zirlai Paul MZP te chuan Union Home Minister pu Amit Shah muin Zirlai te ta na mason na tur shang an soipui nimin tlai khan MZP General Headquarters shwai tu te chuan Union Home Minister pu Amit Shah chu Raj Bhavana an mua Zirlai te ta na mason na tur thil shang an soipuya MZP shwai tu te hi pusilal remrota Vice President in a ho ani MZP chuan Union Home Minister hena hian thingtlang abik takin border area a sikul building ti changtlun angai na sat thule Zirlai ten harsat na anto chin shang te an thlena Union Minister chuan MZP thil thlen chu thilpoimo tak ani awangin state sarkar nen changtunin ma anlak tur thu alo shila sumngai tur te chu center sarkar achangin theitop chua ngai to pui atum thu alo shilani MZP chuan Mizo Chalai te All India Service sa anlut tlem talutuk chu malak pui turin Union Home Minister hi an nge na abik taka Mizo Zirlai te tan ro manda siam turle coaching facility ngai to asak turin an nge na Union Home Minister chuan MZP thil thlen chu lo en zui atum thu soin coaching center changlung tak Mizoramin anei theinan ro manda siam atum thu asoi MZP chuan Union Home Minister pu Amit Shah hena hian Mizo Zirlai te abik takin thingtlang le hmunhla zo ka Zirlai harsa te tan National Integration Tour bot sai sak turin an nge na Minister chuan Border Security Force BSF te kaltlangin thilti theimai ani thu asoya ma alo lak tur thu hi alo shil ani MZP chuan zirna kai hnoi shang ba ka India le Myanmar inkar hungtum na le Free Movement Regime FMR chia ani hi zo fa te inpum khatnan cha ati lo thu ziakin athlen ngal ani Mizoram atlom ngai Paul Lian Ber Central YM shwai tu te chuan Union Home Minister Amit Shah an hua Myanmar Bangladesh le Manipur atanga zo na thlak ral tlan chungchang an soipui INRIINI tlai khan Central YM me shwai tu te hian an President Pulal Matswana Howin Raj Bhavana Amit Shah hi an hua Union Minister chuan ral tlan te chanpui na turin kumina sarkar lai pui changin chanpui na tur state sarkara an ron pedon ti asoi Central YM shwai tu te hian Amit Shah hi 8 schedule Amizo chong da lu ani theina tura malak sak turin an nge na tuna hian deal tu engemaw zat anom meka anlo en tur thu ashil ani Free Movement Regime FMR chungchang po soin India le Myanmar inkara FMR ti bo ani lo na tura mala tura ngen na chu soi ho ngai thil ania hemi chungchanga hian Mizoram achangin New Delhi ya an ayo mi som intir tur le Home Ministry lam ayo tenen soi ho ni se ti in ashil ani Amit Shah chuan BSF Mizo Battalion chu ashan pa in siam thei ani lo ti ashila ase Mizo Chalai tamzok BSF fa an lu theina tura ro manna an siam thu Central YM shwai tu te hi ashil ani Chief Minister Pulal Doman AIZAWL cable car ropeway siam turin malak na a omti soin chumi tur chuan Assam Rifles HMAN man changkai tum ani thu asoi Assembly budget session nei mek March ni som pathum sang ni som ni le panga a he thu hi soin Chief Minister chuan remti tlan ani chuan Assam Rifles quarter guard chungtlang chu HMANPUI ber station a manni se anti ni in soya heta chang hian pachunga University College PUC ne na in po in mineko lama kalle Ebenezer damdo in lama akalba ka chonpuya All India Radio ram andil po an phalto thu asoy State University da antum na hun le AIZAWL West College da na mun tur cho chunga high school muna station omle in chutachang chuan Mizoram University a chukta se ti an ngai tuani in soya sumichin chu ropeway bul channa atan chuan ni phot se ti an ngai tuani in soye
Non-Government Organization Coordination Committee NGOCC CHUAN Home Minister Muin Lengpui Airport ti changtlun tur thu Home Minister in NGOCC ashil ni in thuchwa siamin antarlang INRIINI TLAI khan NGOCC a telpol shang Central YMA MHEP le MZP shwai tu ten Mizoram tlo aron zin Union Home Minister AMIT Churaj Pavana an hmua pol shang te hian an ngai poimo thil chi shang an soipui ani chung zinga chuan Lengpui Airport ti changtlun na tur sumro man sak tur le ti changtlun na tur ro man na siam turin an ngena Union Home Minister hian Lengpui Airport chu ti changtlun adu thu le an ngai poimo thu soin Airport Authority of India AAI in an boipui tur thu asoi thlathum chungin AAI hian thil chul zong an boipui anga tharuk chungin ti changtlun na an tho chan tur thu asoi bok NGOCC chuan hetianga kanram ro hlu te zinga mi Lengpui Airport ti changtlun na tur ro mana siamani hi NGOCC chuan lom ati thu soin Union Home Minister pu Amit Shah chunga lom thu asoi tak zetti an soi March ni sompanga Farkon Champhai District atlom ngai pol shang shwai tu te chukhom chuan Farkon khochunga ral tlan te dor nei an khap thu chua an siam Farkon VC kai shwai na hnuaya pol shang ro rel in khom chuan Farkon khochunga ral tlan dor nei mek te chu mei ni somthum le pakhat ral ma ngeya an bungrua te tiral vek turin thu chua an siama Farkon khochunga ral tlan dor le bungrua te himi puiten khar chon le khul sak phal anilova an ma ni in atiral dan an ngai tu ang ti in thu chua an siam Farkon khochunga ral tlan lut le chhuak tur reng in mani thu a lut le chhuak lo turin le village level committee on Myanmar refugee VLCMR ra in report zel turani thu an soibok Voin session neya Home Minister puke sabdanga chuan Mizoram ral tlan singli sang khat zathum somnga le panga anom to thu soin ral tlan te enkol dan tur sarkarin angai tu amek thu asoibok Voin assembly session zo na le chan na huna Home Minister puke sabdanga chuan member te zo bel na changin pusabdanga chuan Mizoram sarkarin achinchia danin Bangladesh atanga ral tlan mi sang ni zani som pasari anom thu soin Manipur atanga ral tlan sang ni zoruk somthum le pathum le Myanmar atanga ral tlan mi singthum sang thum zanga le panga ni in anvain Mizoram ral tlan mi singli sang khat zathum somnga le panga an omni in asoya pusabdanga chuan sarkar lai pui atang ral tlan te chan pui na chu secret fund ani thu soitel bokin amman na ero inven na atan chipchar taka von ani ti asoibok Mizoram pon lam chanchin ilongai thak chhun zawang u Voin chuma khan Kalimeo township ta han kongpui lunlaya chalai mi engimozat chumian ma sipai tenan man Voin chuma dar kuvel khan Kalimeo township ta han khopui lunlai kallai mek chalai mi engimozat chu Myanmar sipai ten manin sipai ten chalai anman na mun hi ta han bazar la changa chaklam pan na kongpui lun takni in vevak an chanhem chin hle conscription law manga chalai te sipayata na anman china wangin ta han khopui ko shantin tele khotlang shwai tu te po in an member te hena wak chhuak lo sham turin ngen na an siam china na thok tur le thil poimo ti tur te po phim khur taka kal chhuak turin anin sha tir thin bokani voina chalai an man zat tak hi he chanchin bo sai lai thleng hian sha chian thei alani lova ta han le a chevela hian Myanmar sipai ten chalai an man nol to ani miman te hi ama ain an tam to hle a kumsom pariat linglo te po an man tho ti in twal chung mi chuan an soye Chin State Tirim Township om Pyosothi ZRAEC ten twal chung civil poisoi lo manin mi pani chu rong taka an tha thu CDF hwalngoram shwai tu ten an soye Tudandanin Pyosothi swal sipai ZRAEC te chuan civil poisoi lo an tha tak mizo pani te hi puzo mingmoya zo phai khobo kanan khwa si grupa chengle pulal soi ming thanga Chin State Tirim Township a cheng te ni a sha tani a haimwal khwa cheng puzo mingmoya le pulal soi ming thanga ruang chu Pyosothi sipai ZRAEC kuta la omin CDF hwalngoram pasal chaten Pyosothi sipai ZRAEC mi le sa anman hne changa sha chwa ani thu an soye he chanchin kim chang hi nimin khan sha chian ani chau ani ti in thu kandong Pyosothi te hi Myanmar sipai thlop tu ni in ral thuam kengin an cherowa thei hle
Myanmar sipain thona mga bom an ka awangin mi somthum le pasari an thia thi zinga naupang som pakhat an tel Myanmar twal chung boina chuan zual lam lapan zelin Shan State ta Nong Cho Town sipa chuan nimin pathiani tlai khan airstrike voi lia omnia soyania atir lama reporta alandan chuan monk mi pakwale twal chung mi panga anthia Myanmar Military Council in thona manga abeina hian mi somthum le pasari anthia hengjinga hian no pangkum som pakhat hnuai lam mi som pakhat lai antel thu shat anibok helai hmun veka hian kumin January ni somni pakhat le ni khan thona mangin beipui thak alo ni to a mi som vel thi in hliam anom boka building le thildang ti chhiat ta omnol bok Khati song kha chanchinthar kan puan thei de chu ni e